Tu, sì, 400, non è 3. Non se mira zero aquí, sono 400. Yo lo quiero buscar a usted por TikTok. Yo tengo mi No, dopo, vieni un po' aquí, más tarde, hablamos un po' aquí. ¿Qué ce lo dico? No quiere café, agua. Más tarde. Io... Otra vez un po' più. Mamma mia, che passava? Mi scrivi il tuo numero. Mi reina, lo que pasa es que hay una amiga que lo quiere ver, entonces por eso ya le estaba preguntando. Es muy linda. Gracias. Ma tu vivi aquí con amigas o familia? ¿Cómo? Mis hijos, ¿Cuántos niños tienes? 2. Uno de 8 y una de 14. ¿Cuántos años tienes? ¿Quién? ¿Cuántos años tienes? 33. Merda. Sembri come 25? Sembra come 25. ¿De 25 fresco? Sembri come 28 o 30. Ah, pensaste que era 28 Sí. 33. Se scaricò un telefono, per me carichino. Muchas gracias. Per noi lui sta caricando i telefoni in internet, faccio una partita. Все мобильный точно. Привет, мой, как дела? Привет, хорошо, а ты как? Все будет хорошо, не может быть иначе. Se scaricò il telefono, non so che tu hai là. Se scaricò una là. Да, ребят, по-другому. Сапонзов туда, ну caricò на телефоне туда. Привет. В Батуми хорошая погода. Сегодня было очень жарко, тепло. Вот что там завтра будет, не знаю. ¿Bailaste salsa? ¿Ah? ¿Bailaste salsa? ¿Cómo? Bailó. Sì. Bali? ¿Bailaste? Sì. Salsa. Sì. Ну, да, в центре, да, так, чтобы сильно много. Где-то чуть дальше от Батуми, так и не сильно много, так и не понимаю. Я ждала больше много туристов. Colombiana sono muy simpatica. Eh? Come si spiega? Слава, зайди в ТГ там. Pero muchas gracias, tú eres buena persona. Ribята, ¿No tiene café aquí? Tú eres buena chica. Possiamo conoscere tu e io. ¿Quién? Tu e io conoscere. Café, conocemos. Se no, io bueno, no problema, amigos. Pero tú me gustas, eres buena chica. A mí me gusta chica tranquila. Pero me fai un café a me, per favor. ¿Quién es ella? Amiga. No, no conozco esta batalla. Es batalla, io non conosco ella. Ok. Perché tu conosci come funziona TikTok? Algo. Yo casi no. Esta è un battaglia, esta sta in altra. Io faccio battaglia. ¿Y ahí qué ganan? ¿Seguidores? Buttano denaro. Ah, pero tú ya le vas a ganar. Sì. Sì. ¿Y qué tienen que decir? Nada. Però butta un avione, Ragiona. Gli unici attacchi col chioma. Buttate qualcosa, Ragiona. Ragiona. Poi Giuni non c'è un attacchi col chioma. Buttate qualcosa che mira. Come tuo nome, come? Shirley. Ci tacci con Shirley, Ragiona. Che ce non ti vuoi? Come eres linda. Io sono innamorato di te, no? Tigri, mira, per te. Corazón. Te mandaron un corazón. Sì. A te, sì, ti abbraccio. Muchas gracias. Io penso che sono fissato con te, ti voglio conoscere. Ma sei buona persona.
Porque yo tengo problemas con las chicas. Muchas veces cuando conozco chicas, o prostituta, o denaro, ¿comprende? A mí me gusta chica buena, que trabaja. ¿Tú cómo eres? Trabajadora. No eres una chica problemática. Trabajadora. De calle, Chuna, de calle. Mira, aspetta, yo sabe buguras. Yo sabe buguras, Chuna. Che io sono innamorato di te. Io non vado via più da qui. Hai de ragione, Rush Deluxe. Muchas gracias. Alle 7 scrivo il numero, andiamo per Я сама из Беларуси, живу, уже год, больше года в Грузии, Батуми. Oddio, sta caricando. Arriva a 15. Cadegna. A 15 es 15. Batteria, 15. Ya le va a ganar. Usted no hace tac-tac que le da tac-tac. Tú, dai. Та пацуна. Спасибо, Евгений. Килли. Приехала, так сказать. Pero es mucha gente de allá, casi no hay gente colombiana. Besos. Спасибо, Максик, спасибо, дорогой. ¿Qué besos, dicen? Besos, muchos besos, besos. Me dicono besos a me aquí. Me gustos. Tus ojos. Sí. Corazones. Sí, eres muy linda. ¿Por qué yo sono con te? Porque eres linda. Es buena chica. La amor Макс, Të barë uritë e mbledhër e dha. Si ka mundësia quna kjo me 50 veta fiton lojnë? O to maqit, bëj një pyetje dha. O to mita, bëj një pyetje ty dha. Si ka mundësia dha 400 veta s'me gjujnë mua, ajo me 20 veta fiton lojnë? Si e shpjegon ti dha? Jam kurios me ditë seriozi, qa njerëzës janë mbledhë e mua dha? Se vetëm 2 veta më gjujnë mua. El Chapo, Rush Deluxe, tjesë gjujnë asgjet. Tani unë se duaj gjë nga ju, po. Si shpjegohet Allah? Që këto tjera s'kanë gjujtë Allah, me 10 veta, fitoj lojën. Oh. Hello, my friend. How are you? Oh, grazie. Io mi chiamo Lungo. Si ka mundësi që mu s'më gjujnë Allah? Con uno o con dos? Con do, pita bej. Ajo me 9 veta fiton lojën Allah. Unë me 400 s'par do t'lojën. Është e mundra, Allah. Cila ma do të rrugoj. Si ka mundësia quna, kjo me 9 veta Allah me lojën. Unë me 400. Po që janë lokur që giftet mua quna. Спасибо, Патик. Приезжаю. Të njësë si ty ambje tërhalë zinje, ka mirë kjo s'kan lek Allah. Ka të drejtë kjo s'kan lek njerëzit Allah. Na falje quna. Këta fali prendresta. Grazie. Shko si mariba cafeta colombiana. Muchas gracias. Dásela aquí. Si lo meto aquí. Tú eres buena persona. ¿Y por qué no cargas? Está caricando. 10 minutos, arriba al 100%. ¿Ah, sí? Sí, gracias. Este no funciona cable. Ah, pero este lo puede poner a cargar. No. Gracias, No le carga. Carica. Окей, 1000 лайков, обалдеть. Чапет шоу. Что получилось? Date që një tonë ka, për follu. Спасибо, ребят. Kjo e quna që thotë që e kam për detyrë një ju, asë më ka bërë follo dhe thotë, më ndjek mua paloshi, ajde këtuar e quna, viva Colombia, viva Venezuela, viva Panama. Panama City. Вот это топленький экранчик, пожалуйста. O 4-5 avë. Pranoj Allah. A jam njerës i TikTokut, nuk ka shans me kap kush buza shumë e sekonda. Po e qete një të kapi buza si mua, unë jo që do me të qenë vetës. Po të e dhora gjinjere. Ku dita të kapi buzare, ta i marri me lek aty.
Oh Dio, sta caricando. Sono spaghetti. Qa ishta jore? Trumpi TikTok-u të këty. Двадцать 7 человек. Давайте потом. Ka lezet Allah. Ta drejt një unë e quna. Sa fat ka me quna, mecën mu. Что-то розочки-то давай там. Scusa amico, solo 5 minuti. Non voglio problema. No tengo depilado, no voy a decir que Tomaci cartelli in germanese. Adesso un pochino. Sta fatti camacciuna. Silvi. Денис, спасибо тебе большое. Amigo, no, aquí, fuera. Sí, pues igualmente hay que estar aquí. Vado via subito. Scusami, perdon, vado subito, ora. Perdonami. Mira, amigo, Vado via. no se me retira, por favor. Subito, mira. Scusa, ho fatto prova per dopo. 2 minuti. Y ahorita se lo bajo. Andiamo avanti, sì. Minuto 110 cigare tu. Señor, Dammi. Scrivi tu. señor. Ah, ok. Здесь Макс. Спасибо, солнце, ничего себе. Oye, Вау. Ой, спасибо тебе огромное. Обалдеть. Ya, amor, ya va a salir. questo sta il mio sopra. Большое. Señor, Четыренечко, обалдеть можно. ya. Вообще. Спасибо тебе огромное. Что он там делает, интересно. No me escapé, amigo, yo ahorita le bajo el teléfono. Grazie. Тебе спасибо большое. Вот это вот. Arrivo. Este è tuo? No, eso es de... Ah. Ciao Venezuela! Ciao. Fortuna! Chili, te scrivo. A che ora? Alle 7 lasci? Alle 7 tu finisci? Señor, descríbame. Quando tu finisci il trabalho? Alle 7? ¿Qué? Alle 7 tu finisci. Ah, ok. Te scrivo. Fortuna! Po dat si cigare jashtë kafen e piva 20% e qova. Ky venezuelan ishte byqo, e mort vesh ju. Ani do të bëj një kabull e çuna për telefonin se nuk ka
Luca.